I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi na kanalu Brother Network. I danas igramo jednu Minecraft mapu, pod imenom Cubic Blocks. Pravno je za snapshot 14.27b i ti za 1.8 verziju, pa hajde krenemo. Engleski, odčitavanje, start. Da, čuo sam da je mnogo dobra mapa. Ekstra uređene kao puzzle parkour, pa hajde vidimo što će nam biti. Malo sam što tu gledao kod nje i trebalo bi da je ovo plavo kao checkpoint. Da, ovo je deportacija na checkpoint, vidite. To su sekundne checkpointi. I debug, da. Kao restart do prošlog checkpointa, vidite. Onda ovo je onaj TNT, on kako se beše kupi. Da, stavimo na njega. Stavimo. Ekstra. Ovo crno je kao merdevine dođe. Vidite. I može se hodat. A kada ćemo da siđemo, samo pogledamo dole. Vidite. Second checkpoint. Samo ovo žuto mi treba malo. No. Dobro, ovo će biti mali problem izgleda. Idemo. 1, 2, 3. Ovo će biti problem izgleda. Pošto ne važno. Da može. Ne može se zavati nešto. Ne može drugačije. Čekaj šta piše. Što nisi skočio 2 puta? Wow. Ja udarim glavi. Wow. Aha, shvatam. Kapiram sad. Idemo dole. Eto ga. Opet to je TNT. Checkpoint. Opa. To je sa shiftom. To je. Opa. Opa. Idemo lagano, brzo, polako. Evo nas. Opet ovaj. Šta piše? These blocks clear your inventory. Šta da odavde da se vidi? Dobro, nije toliko teško ovaj žuti blok koliko sam mislio. Opa. 1, 2. Kudi je sad idemo? Model. Za. Napravit ću par epizoda i ti kao serijal ovih novog sezona. Aha, nakon nekog vremena. Da, znači. Nekog vremena ovo raditi. Naravno, kao što sam rekao, napravit ću kao serijal mali ovoga. Pa vidjet ćemo kako će biti. Da, i Sky Island trebalo bi izaći sutra. Sky Island izaći sutra. Šta ovo daje? Šta mi fall down još vidjeti? TNT, ti imaš nešto prazno. Šta kaže ovo? Aha, kapiram. Treba bi bilo da tamo nešto. Da, i tekstura, vjerojatno se primijeti, ako ne može dalje. Tekstura je drugačija. Znači, to je tekstura koja ide uz ovo.
test. Wow. Čekaj mi da uđem. Jump. Da je moguće! O, wow. Da sam preskočio. Bravo za mene. Idemo dalje. Jump. Kao što se kaže, treća sreća. Možda i nije. Wow. Stvarno wow. Jump. Izvinite, zazvonio mi je mobilni pa sam morao da se javim. Tako da, pa nastavimo. Idemo. Ajde, probam sam. Treća sreća. To. Šta je ovo? Bow. Šta trebamo? Žup. Ne, dugo. Kapiram. Dobro. Wow. Šta sad? Dobro. Lagan. Šta treba se spala? Spire inventory. Pa nećeš. Da, clearuje se inventory. Checkpoint, to. Stavio se. On je teleportio na checkpoint. O, ne. Ne. Kako ne udariš gore? Ja ne vidim. Wow, freaking wow. Jump. Da, on je 2 puta, ja sam se malo zaletao. Wow, freaking wow. Biće ovdje da zanimljiva mapa. Te kako zanimljiva mapa je veoma dugačka, verovatno. Pa... Wow, koji put? Ja ne znam više. Jump i polako i do kraja i up. Opane. Idemo lagano. Nemoj da padneš. Idemo gore. Takice. Okreneš se i checkpoint. Da. A ja probam da jumpam ga do... Neki glitch se desio. Uvijek sam prošao. Oh, wait a second. Šta sad? Aha. Dobro, eno ga tamo treba da iznesemo da. To je valjda onaj novi blok koji ja donosio iz Guardians. Temple, tamo, Ocean Temple se zove. Clear se inventory. Vidimo što imamo dalje ovdje. Ovo. Pojma. Meni se stvarno nešto ne da sad iskačem. Ali, ne skapiram ga. Ček. Kako je? Šta se upravo desilo? Ja nemam blage veze. Viš da su neki vildori... Ja se izlazim budući. Ovo je stvarno ludo, tako. Ne prazi. Ti. Ovo je secure inventory. Tamo on crno. Možemo preći. Da, mogu. Da, brate, tu se traži. Jump.
Imalo laguje ovo 1.8, ali sad zato sam uzeo da igram na 1.8.1. Idemo. Da, isto zaboravio sam da kažem zašto nije bilo klipova ovih dana. Pa radim da Season radim na jednom projektu, a idem sjelo malo. Čekaj, idem što tam radim. Kako? Luzim ovo. Aha, gore blok, vjerojatno tu ima nešto. Kako prođemo? Ništa. Da, ima ono crno, da. Ima i s ove strane, to stoje. Double jumps. Znači ima donje. I da, ovo stoje što je jump, da. Pokupimo luk. Jumpamo ovamo. I onda idemo ovdje. 1, 2, 3. Wow, ekstra, znači ovo je stvarno ekstra razina. To ne vidi. Ne. Villages. Villager, motherfucker. Mislim nekad dole. Kudi ga se. Sve je ekstra. Šta je sad ovdje? 2. Tri, dođemo dole i idemo sad, čekaj šta sad, mogu da budem, ne to moram skočiti, kada se inventari, šta ovdje, šta je blok radi? To ne mogu da kada skačem, šta je? Ne, kapiram, kapiši ovo, na ove male zelene blokove, bilo zelene, to njima ne mogu da skačem. Čem. Tako da, wow, bravo. Malo da brzamo se. Čem. Što nisam? Da. Stvarno, ovo je parkour. Zašto ima? Skoro svaka mapa, ja mislim, ima parkour sad. Makar bilo puzzle, adventure, parkour, dobro, parkour mapa nije parkour sad, to je, da se izrazim, logično. Da, mislim iskočio, cvaj. Pokupimo ovaj TNT, idemo dole, dođemo ovdje, jump, da iskreno to nego vamo, tu i kapiš. Idemo dalje. Nemam blage veze koliko s njim nisam uključio ni štopericu, ništa. Ne znam koliko je sati, pa znam kada. Wow! Ma da, snimati dok mi se snima. Bude dosadilo kad budem gledno, prestat ću verati. Checkpoint! Evo ga plavi blok. Plavi dole. Tu sam i ovdje inače. Ja, to treba ne vjerati. Neko mi žao vjerati, stvarno. Ima neko trči i umre. Tu treba neka ovo. Dobro, pasno, ne znam. Tu treba neki TNT-a, vjerojatno da, ovdje. Tu. Pa. Da, tamo. Jump. Da. Come on, motherfucker, požuri. Znači, ako želite još ovakvih kao Minecraft mapa, mislim da to bude ovako puzzle, nego bilo kakva Minecraft mapa. Lajkujte, šehrujte, subscribeujte se. Tako no, vi radite. What now?
Šta sam ovdje i šta treba da radim? Aha, da. Ja sam jumping, druga jumping. Ovo boj da ne znam šta se radi sa njim. Zanimljivo. Što je double jump? Aha, kapir. Ovo se da bacim. Wow. Fucking wow. Malo se zbunim. Wow. Wow. Onda kažem je wow. Ne, definitivno nije. Idemo na ovaj. Aha. Kapiram sad. Valjda kapiram. A trebalo bi vada... Ne, tu treba, evo. Kako me vrati? Kako me vratiš u nazad? Dobro, zagrčio sam se. Nekako. Gdje sad? Ne znam, gdje sad? Ovaj zadnji blok me baš... zesto. Ne! Nisam trebao dole da gledam. Jump, ne pusti ga. Ajde još 2 puta da probam. Ništa. Završit ću to sa snimanjem, ali još jedan put. Pošto dosta snimam, gdje se sve ovo snimam. Ajde da isprobam. Nema ništa da ovo. Ništa. Hvala svima koji su pogledali ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, tako da... Vidimo se u sljedećoj, ništa, ćao! To se traži, taj zeleni, ne znam ja šta. Ništa. Vidimo se u sljedećoj epizodi, hehehe!